Izakhamizi zaseNaledi seyizwakalise ukuthi zifuna ukuba novo oluqamile ekuqokweni kwekhansela lewadi yazo lapho-ke iveza khona ukuthi zifuna ubuholi obubonakalayo emphakathini nobuphendulayo ezinkingeni zomphakathi. Zithi ikhansela elikhona njengamanje lehluleke lancama ukulungisa izinkinga zomphakathi ezikade zabakhona. Ngakho zenxusa abaholi bezombusazwe ukuthi beyinike igunya lokuba nezwe ekuqokweni kwalabo abazongenela ukhetho. Lamalungu omphakathi athi afuna ikhansela elizobhekana ngqo nezinkinga zokugqoza kwidingo nqangi nelizomela lokho okufunwa umphakathi. Abahlali baseNaledi baphakamisa izikhalazo zabo malunga nenkqubo yokhetho yokonyula oceba. Bememelela ukuzikhethela ngokwabo uceba omtsha kuba besithi lona banaye akenzi into kwaphela kulaa ndawo. Pelo ka e ba bohloko ka hore bana ba rona ba sebetse ba qetile di-matric ntse ba re lase ya nna ebile ke mo tseba ka motlwaela ebile ha ona mo ke tlo kenang teng ka moshimano ka ra ona ntho e ntle a re etsetsang yona. Ha ke gale lazi nna ka bosite ya ka nna lazi ya sekwantirile sepe se se ka re so re ka commenta gore lazi a boela gape ko di-vote ga ke bone mosola wa lazi go dira because go na le apartheid mo mmoneleng go tshwale ga go taotsana mo dikgang tsa di-food parcel lazi go na le manto a ba fang dijo o tlo thola go tegate lazi o disedijo gate batho ba tebile ba tsamaya bosigo ka koloi so nna I'm so sorry nka se ke botele lazi a tsamaya fela a tsamaya ka ba tsamaileng. Re ile ra kgetha Thokozane sona tse re maketse fela so thwe o na le batho ba 70 ba kgethileng lazi ya rona re sebeletse ka izini and o na le batho ba hae o na le crew ya hae ya kenya mosebetsing and the most ka mo rona ka mosebetsa molena hona motho o sebetsa. Aba bahlali bathi baphila phantsi kweemeko ezimaxongo ezidinga ukuba babe noceba onenkathalo oza kubalungiselela zona ezo zinto bajongene nazo xa kungoku. Rona e re batlang go bona e etsahala re batla council e na le botshepehi e tlo thusang community because community ke first priority ya council. A ke council ha re tla di re na le di-problems tshwanetse re go counseling e re thuse like electric like metsi re na le shota ka metsi street light ho le fifi and to so bana ba rona ba re ipiwe because ho ba le ho le fifi se batla ntho tse ngata. Sifuna umunye ikhansela omusha mara angazi ukuthi bazokhetha ukhansela omuphi ngoba mina ngumuntu osihlala endlini angazi into zamakhansela so mabangatholo omusha maybe uzosenzele into zibe ngcono. La malungu asekuhlaleni amemelela ungenelelo olukhawulezileyo kunye nenkqubo esulungekileyo apho banelizwe elivakalayo lokuzikhethela. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eNaledi.